Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kibakong san mentah kasengi kilong. Larakhe yaka International Day for Older Person hakenshi mautei jrong. Ingkong khat kayeng juga kong shidalin hawa rinong. Sedang kata masa lailum hasusutham auditorium Shillong. Ban sedang kalumpung kistat hakarep karyang hakerdam kulai. Bat mentang ini pai shiki Khubor ki bakhambnya. Ka Office District Social Welfare West Khasi Hills District Nongston. Rengkat kejinga trelang bat ka God's Dream Home Center haka arphuai tarik Naiwieng kalapan long yaka jingrakhe yaka sngi kerpang jong ki balano kerta. International Day for Older Persons arhajar arpusau halor kapang no temen hakerta rengkat ka burom long briu. Yaraplem sumar bat kersha neki temen ki kro hashitelup ka perthei. Aging with dignity, the importance of strengthening care and support systems for older persons worldwide. Yakani ka program lapan long God's Dream Old Age Home hakenshi mautei jrong East and West Khasi Hills District. Hakani ka program lawan bandan lang usordar kasnong kenshi mautei jrong ba kis imli kumukongsan rengkat kajinga dan lang kakong dbmnTv District Social Welfare Officer West Khasi Hills District Nongston u Reverend C Marbanyang kakong W Lingdo Coordinator God's Dream Home bat kiriu temen riusan nakathan kenshi. Uba kes imli habakran kumukongsan ulaay ka jing khublai ka office trekam jong ka DSWO kabalaay la de ka God's Dream Home Center ban shim yakani ka program nagabenta ban penyakendu lang ya kiriu temen jong ka dong bat kathan kenshi bat ban le burom ya kiriu temen kibala kenjo andriu post nem shaneng. Kiwe pat kibakran hakani ka sngi ki kentup ya ka kong dbmnTv DSWO West Khasi Hills District Nongston bat u Reverend C Marbanyang. Man usnem ha kashitarik jong ubnai Oktober. Henry let's say mentau snem dan kitau officially kiba kidan kitau officially bingi hapus pun ya kani program tingi hap conduct na ya kani program mentah kasngi ap hawai tarik. Henry kajing temu jong kani program berdaya kadai kumjo bangin pen leburom na kabanta kitemen ki panriu post nam sheleng kentei bat shinrang ki badan ha ka society jongi de one line with kentei line with shinrang means I not here I shall back to one ini kecingan dapat kemen ini email jongi ano Banakalim juga department hidup kumju ada keskat deh. Ya ke bapi nakalim tu pi mam yang island yang ni God's Dreams Naiwieng Home Center kabaklah shim yang ni program nak banta ban punya kendulang ya pi kilong temen ki perlu dijom ni bansa banyak kendu banyak UI banyak kalong kajing kendulang apa siang baik bakalong kajing job bat ketika berjob hidup dah sini bat ke kabangan kamsuk macam kalau bana kali ka jong aku mukul nangit skam ba piwe kungki mi ik pait jong baro kilong yin pinyai sa jangan mau serta jeng em bakani kasni ka ba pinimi oshu sa sisi dengan skam bangin persang biang nak ka por mani kendulang ni song kai lang kuning ni bisa ni bang jalang bat ngai ka jeng kitbok ke duang sabagan perkut ka jeng keren và pini yo kamet ka buka ka bukia bo blame ko ku kerdo bude don kan piwe ha jing long met temen jong pi hande na kali ka jong aku mukul na masnong ngam don ai hande tang ka jing ka san sin na mali bulang ha jing tuai pada dan kam ba ese mo ngam dei tong sodar jong masnong ka ching te jong de ben tama pa ka taw ngadere sodar ka ching te jong ha ngadis ketri lu chipelun mo ha Ting mudah hidon kami yang aro huyan hok war khoi ha ada hidon kami yang aro di tim yang aro di kan hit yang aro meru jim
Medis kita Shillong mi penore kan mi penore kata mi penler kan mi penler kata ong yang ngaro ha ada ki en di ong e de kendu ong be nama nang aku lebih dekat ki nong kemai ini mau tijong kitiba ong ka it iris ong yana berkali kitiba de kendu ya gelek kan bimon kiwe ki long kemai di Samla yang ada kedangnya karan jai kita mi izin yang ada jim hoi sordar ne ngai hoi nasali are la dale rumah yang lor yang dekat juga hoi ngai nan di dai kendu yang anu Khubor yang ketulung sim yang aku kon bacnong yang ini trailum ngani arab dan yang hoi bono berkawe di kampung san pada terpal ya arab lan hoi yang ladang aduna ladang abakla ladang en kandu ko bakla ngulung kon ang bacnong sim la menga kum kon sneng kentu yang ini kendu ma Haka step art huway tarik Naiwieng haka por kumba arbaji AA kat badang yo tia lengai kading kapala pur stat baha kalabam du yaki jingdon jing em jong kawe kalong ying hasnong warinong kabahap hapo mauthat raishan CNR di blok mat hakane ka jingja shamla don bamansau katkum ka Khubor na usor darshnong ba spring lang wanyang ulaya thu hakate ka ying ki basa kilong ka keme ka kong shida del marngar bat saumut ki khun kat ba ukpa udang lej bela ki khun ki baha pedeng kerta khatlai bat arsnem kila laj im mar selang kading uba springlang ulaya thu ya kani ka jingpluk kensan kani ka yeng la suba ba kala bandai na ka boarding elektrik ki jinglut kani ka yeng kala kot amduna syaka saulak tengka habaya dei ba kani ka jingja usordar ulada ban pentip syaka office jong ka blok ha ka ba na kalyang ka blok kala kular ban wan jurip ya kani ka jingja Shushu ulaya thu ruba na kalyang ki parashnong hakapor men step kila wan ban sngolam ba no senyang ya kate ka long yeng na kalyang ka shnong ru kin shong ka committee ban thau kila jingarap na ka banta kani ka long yeng ka balangat hakani ka apot ja irai nang wat emi brau ni nganan kentet kan brau rat nganan ne Hamcir na may la ay nya chung badang kat hamcir may macir sermat mau apa ni ana tale ti mau jak kapap ni makan berapa bu ani wanang ka berapa jam kapap la ay nya berapa jata kada cadam ni pak war Allah sia ta sia wur sana ya ini dia mesti kita okey sia ana Sasnibi ta chikat na baja kay nai. Arbaja. Di le hati ya. Sa di le na ta hati ya. Sampai lagi ya. Menteri Rangba Konrad K. Sangma ulapli saya kata masa lailum Tri Hills ba arsngi ban pen ina meki dustur kiriti tenrai jang kijat benriu red pat na kilum khasi jantia bat garo hasusutham auditorium Shillong haka arphuai tarik Naiwieng baladon lang Mitchell Thika nongkit ktin rewelsh ha India uba Paul Lingdo Menteri Arts and Culture ke Jylla kani kata masa lailum kani ka sien balai bala penlong yaka hakani ka nongba Hakini arsngi ensei madan kat bala ban lum ban lang yaki jan ki nep ki bayadei berkaryam ka bed ka bam ka di karwai ka siaw ka put ka tem ka shat ka kemen ki tiar kitar bala than bat shna da ki kti ka ktien ka thli jang ki khasi garu bat jantia kani ka tamasa kaya hap thik bat ka jingle kemen ken mau burom yaki khla ka waj ba ki riulum bat ki ret pa jang kari India ki sei borba ban ya le laj luj na ki kti jong ki doli Hakani kalumpung tamasa la kentiu nam bat ai buskit ru yaki riu dan sap halaki jong ki jing peno bha haki phang babon jat haka imlang salang bat haka khayi pateng Kalumpung basau jong ki start haka rep karyang
4th Peit Science Congress Arhajar Arpusau, kelas sedang haka arphuai tarik Naiwieng ha Central College of Agriculture Kerdem Kulai, haka bala wan ban shembenta ki start scientist haka rep karyang na ki babun ki Agricultural University jongkari India bat na Bangladesh bat ki Samla puli ki ba pentebet haki pangjing start mapun jat ki bayadei bat ka rep karyang. Hakane kelumpung ba arsingi arphuai bat arphuar tarik Naiwieng ki start karep karyang kinyatai bat amir jingmut halor ki jingkala jangka maryang kabala wanra ya ka jingkala haka rukom wan uslam ka eryong ka jingshit jingkriat ka sun beneng ki balakta ya karep karyang haka pertehi baro kawai. Na ka jingkala jangki bor maryang ka wanra ya ka jingduna ki ki batu ceki hali bat ki pentor. Kani ka kata kela ya kinong rep ki ba jaus ep ban thung ban tep bat ban pendap bam tang ya la ka yeng kasem henrei ya ki pat ba jongkari baro kawai. Hakane kelumpung lawan shembenta arspa nyopusan ngut ki ba kentup ya ki scientist bat ki Samla puli na laipo teli ki shlem jing start. Kakong bala kenti rani additional deputy commissioner Ribhoi district haka jingkran jongka haka lumpung sedang kalapan pau ya ka jingdan kam bakerki ban kentiu ya kinong rep jongka ni ka Jylla bat ka than hi barok kawai knang ban penmi ya ka bam kasa ka papahu nak benta ki pat bak kala kentu bat banjur ya ki Samla puli haka ni ka pangjing start ka rep karyang ban snok tilang bat kinong rep banwan ra ya ka rukom rep pathamai jongka ni ka ju. Developing from the very beginning. It's not that today we are starting smart agriculture. Smart agriculture, as and when it is growing, today it's a era when we have gone to Mars and all those things have come. But when we started our education, there was nothing. So, smart way means you are using the same technology techniques which are already developed in a way that you can interpolate all these points and ultimately get to make a climate resilient. We say climate resilient, we say pest resilient. So this is a resilient approach which will be helping us to go in the millennium. And because of this pandemic, after the pandemic or during the pandemic, it was found that all other sectors, it slumped in growth. But the agriculture sector, this is the only sector which was called by Prime Minister as a champion sector, and it was given that status that at that time it was realized that agriculture, though we are the number of people and this kind of activities associated with agriculture is reducing, but that's not a sign of decline. In fact, it's a sign of getting prosperity, because other sectors are also coming up now. Industries, we are not there, but now industry sectors are also taking over. But agriculture, the humongous possibility which was there, which was untapped, which was so now with the available technologies, we want to unshield, or we also want to untap those kind of potential which are existing, and which were not realized to its fullest extent. Just you connect, just you think. This is my question. Just you see the climatic situation of this region. Maximum temperature within 30 degrees Celsius. Minimum temperature 7, 8, like that. Prolonged winter, you have got rainfall above 2000 millimeter. The very good climatic situation in this region, just you use this, my dear students. You think some innovative thinking to use this, you use your area, your climate, your cropping sequence, everything. Leave the traditional system of publication, irrigation requirement, fertilizer requirement. This is obsolete. Just to come in the present situation based on climatic situation. Just you see within 22 tomorrow and day after tomorrow, another cyclone has come as per IMD report.
This is try to develop within the Bay of Bengal. So number of tropical cyclone increased day by day. Number of lighting increased day by day. The onset and withdrawal of southwest monsoon unpredictable. क्या करेगा? छोड़ दो, गढ़ के ऊपर गढ़ सब देखेगा ना, हम लोग इधर क्या करेगा? 140 करोड़ इंडिया ने. This is Uba pensengan NCM Deputy CEM KHADC ulapan bena haka jingya kendu ubat kirang Bashnong Nasional Confederacy haka arphuai tarik Naiwieng baya ka election wahadadar en penlong haka khatlai tarik no pra bat ka jing thep kerteng kalong haka arphu pra tarik Naiwieng. Election ka ba long banjir i wahadadar jong Nasional Confederacy ka de haka snem arja khandai. Baladin bagidon ka tukani complain lahaban tung akting na du snem arja shipho aja ka we. But hadu mentah ajar pusau 48 pendep ikan nika election. Jiwan juki kalau ban penpau ji sukya ba pale kan nika kam kaslam hadu mentah la kumba khatsan khandus nam. But don ru kita men giba let's say giba misru let's say banjet giba kham temen let's say gila nang khat no nak nika perthai. Tina kaleng juga kumu deputy CM bari in charge ilaka. Nakapol la ai ka action po house. But president tenri namar bagi labun ki butas kumba prajar tam kasim por ingin ban compile ban le ya ka ban pendung ka butulis dan ndeng stunat ba ila po ya ka stage ban long no election ya adep ka claim and objection na du bnai July kidon ka to ni complaint ila dispose git complaint bar ila rai ban file ya ka nomination kade han iswa jong arpapratrik jong ni ubnai November barka scrutiny ki nomination paper kan long haka arpundai jong ni ubnai barka election 8 bai bakan long khatlai trik jong ni ubnai December bar na kaleng jugi ki rang ba shnong ki bawan ya kendo ingam tasni kila long very happy namar ba kila yo ya ka jeng pentim na kaleng juga dengan try ka notification nga try bai mantakasni in penano ajing ade bakani ka time schedule ka bai de bakani ka election tengiru isu CE bang kama ban penlong election nak ki kandidat senam te ka dawl se ka don bun ki jiru jirwat dan dai kirang ba chnong ki kandum dasi la ay ki umdi ka charan la ngala kran chai ki bangin sa issue no ya notifications ni kerteng no ka kerteng ka jonga ngade iba leader force sarubai uba haduk mentamani ngade headman jong kasong Shillong. Uba Kodang Rashir, Udakot Executive Committee Jaka Party Hill State People's Democratic Party HSPDP Motion Road, ulapan pendapat ba ulami no nakaseng HSPDP namar umyahap jingmut bat kijing trekam jong kinong yalam kani kaseng. Habakran syakilat pathai Khubor uba Rashir ulaong ba umdan kanu ka daw yanu henrei ka day bet tang halor ka jingbam skoya hab jong ya ka rukom trekam hapo ka parti. Ulapan pauru ba uladan hapo ka parti HSPDP mentala kumba Arsnam AA bad udeiru kum udkhot ka EC jong ka HSPDP na motion road. Hakabaya Daypat barke election MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba Rashir ulapan pau ba udan kajing temu banyak khun ya ke election MDC na motion road henrei un i epat hakajing monlang kinong kershan jong la un ya khun na kiwe pat ki parti ne kumukertong shimen mentah kasi dalam mino na parti RSPDP undon kano kadaw henrei kadaw simet jonga Henry halor ka jingbom yahap ka komprekam ka parti de halor ka ni kanong rin no na la so la asnam menta but hakabiya day but ka election MDC arhaja akusan ka syong haka syong kinong kersan jong ka kinong kersan jonga langan yale na kanong parti lane NAKA independent Henry ngatmu bai yakun bai agajing kemen te kadon bai namar ka syong haki pai ba syong haki pai ba namar mentah kini kinti kim Samla jitsu ya kanu
Barok ki kali kimnut tur syu banyat haka surok khendau jong ka JHEDC ka badon hasenda ka yauthme senda bat ka yau CNI halat thalabo jowai ka bala sha set up haki nyut bat ki jabo na ka jingbat pathar ki bala jerong palat renyeng briu. Khubor ka dor bar snong lat thalabo kila pentip syaka jowai municipal board kumta haka arphuai tarik Naiwieng harangkat ka jing sakhilang ki wahe snong paper ka lat thalabo pelun hapo ka jinglam khmat uba aiban shulai wahe snong lat thalabo u chairman ka jowai municipal board ba Pilanderwell Lingdo uba CS Manar special officer in charge market JHEDC u Reverend JS Chulai in charge CNI market bat kiwe lapun kuit no yakinyut bat kijabo rengkat bat ka jowai municipal board. Kinong yalam kador bar snong lat thalabo kila mana nang ni syakmat ban dan kuna yakibriu ki babrat jabo hakani kajaka. Ya betok ba Naiwieng yang senong. TV betok ba ni betok du ko benta yang ka senong lah bo Henry daman ko ka collective responsibility yang moro ha ini de yui DM Naiwieng yang ka yaw yang ka council NEHU yaw yang ka CNI LM ko ta kinong chong senong yang ini ki dorbar senong ko M ya ko lah bo lem da kho khmat gitu ai wat ya ki wian kinong chong senong na ki wi ki thao ma kat kam yui to ye ki chep hai ni da wan ki keleng sam to de du si to du ni ki area da aden oda dep yu pen khoi ye ni Naiwieng la bo do ba senong kam ka yo ye tip lang yu ro wa ka jing maham ko bu i Naiwieng ka senong ki kendon UMD da bu i ki sain bot da ka te to ko da bu chwai ka jing maham ya ki won ki waju melien u no kam ni da face ki ka consequence ko Naiwieng ka senong u bu hi ko ye ki kendon ko biang da permi hi haki haka signboard ko boi wa kani to mye yu tolerate ya kani ka jingle sekia le me ka jing no pathar ya ka chep tam to du hagi ni ki benta henrei hauro ki benta yang ka chnong ka thau ka te to ka jing sinyau yu pai ba hejui por le pekerpat wa kentu le ya ki khamtam ki bru ki wada m ka portion le me yu ong wada m start itip yu biang wa yu to wat ne ki tu ki wada biang start itip le mo kat wa ya no lang ki wi di kausar da ya bot lang te kentui kam gini ki bru ki da em start tip le yo ye ki penche pai ba wa mhoi u no ma ne ha kan ni ye ko wan ra ye ki ksa ye ka chek ka khia kam jo le ko pensi ya ka le er kam jo le ye ka ko wa em kam ka kani to ka benta ko rap kongsan ha ka jing to ko srok ne ha ye man ka daw ko lang i chep le to ke condition yang ke surok yui to wa daman ko da he ta ko khajak ko kwa u pensnya ho jing to kan ni bo i ka jing tentu le Naiwieng ka sokar kat kam ka yinim ha kan ni to da de bo jing thoi da do menchwa ko mustem la dang de u reminder ta tentu kam tam yo local MLA yang ile kam kat kam di kelam majisket da di kelam u to dong wi kan ni ka benta ko wa u le ya ta iu man go ka top priority dengan scam wa u kutre gi u nusurok yo man hi usurok wa biang ulai gari lai motor kenang wa di pai ba la ulai ku pelang ni kan gacep yo pi hada Batak itu ki khubor nglapoish ka bakun tat hadu bangin daya syambiang kublai shibun.